Sanibonani khala maphupho makuthi umusha la ekhaya sicela nje ukuthi subscribe ukuze ke njalo masifaka la ku YouTube channel yethu ungaphuthelwa noma ngabe nini uma ukuthi ke le video uyibuka ku TikTok besicela ukuthi uphuthume bakithi usearch lapha ku TikTok ufike usifollow ngijwayele kuba live nje uzobona wonke ama video amaningi kodwa ama video amaningi agcwele la ku YouTube so kwakho ukuthi subscribe and turn on a notification bell ukuze njalo uma ngifaka ama video izothi nqinqi efonini yakho ukuze ubone ukuthi la sikhuluma ngani ngoba wonke ama comment enwabuzayo ngizolokhu nje ngenza ama video ngafaka uma ke nawe ubuzile ungakayiboni impendulo yakho scrolla semaningi ama video engiwenzile uzofika ke lapho ubone mhlawumbe impendulo yakho noma mhlawumbe uphuphe ungeza nawe uzoscrolla uzocinga impendulo ake ngiqhubeke chaze amaphupho enwabuze kuma comment section khona balile uthi mina ke nginokuphupha ngiyahamba ngezinyawo kesinye isikhathi amanye amaphupho ngasho ukuthi nje usuke kuphupha nje amaphupho angenancazelo noma anganakekile kodwa nje ubuthi nawe uphupho uhamba ngeenyawo kanti awusiyena umuntu hamba ngeenyawo lokho kubika ubunzima bempilo okungenzeka ukuthi kusana ubunzima osazobhekana nabo empilweni kumele ubulindele makuthi ke nawe unombuzo ngicela ubuze ke comment ukuze uzothola impendulo yakho ngokuphazima kweso ungakhohlwa phela ukusubscribe ku YouTube la ngizofaka khona ivideo ngiphendula lowo mbuzo ozobuza wena ungibhalele ku inbox ucela inamba ka WhatsApp ukuze sizokunika usibuze njalo ekseni uma ke uvuka iphupho obenalo nisale kahle ningakhohlwa ukusilandela ku TikTok.